untuk mengetuk pintu surga, Pak. Rahasianya itu adalah jangan suka berutang. Halo? Jangan suka berutang. Aja tapoji mindreng. Sebab kami mato tu tau lari ada ni ro indrengnya. Iya pa namanya mah kuti makin rengi mapamula waju pestana nindra manang. Cilak na nindra manang. Gincun na nindra manang. Mana kaje tahu deh kupona puji na makin rengi. Agama itu, Pak, mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha mengurangi utang piutang. Kenapa? Nah sabak de na wading ipandang reme dipandang enteng yaitu indrenge. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat ahli ibadah, Pak. Liwat tinuluna mak berjama bakai ku masampajang ni marepe iri Nabi na iya pangulut ta Umar malasap. Sampajanna luar biasa, berjama na luar biasa, ibadahna luar biasa. Akan tetapi napojilade makin rengi. Matei de na lunasi indrena baka de gaga niat na lunasi indrena tulina tunda gang kana mate. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau memandikan, tidak mau mengkafani, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melo sampajangi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, nigi tau mega indrena, natunda-tunda wajai, dena melo wajai, tuli makada matupi aja sana, tina tunda, Pak. Maka dia Nabi tak kullu amalin sinina amalakna la tarfa dena latu ripong Allah Ta'ala mu'allaku bainas samawati wal ardi tagattu ngiripal lawangan na langi enatanai kecuali nalunasi indrena. Yana tu sabak nak komate tawe biasa ahli warisnya memberikan wasiat ya ko angka pale indrena angka sangkutan na tumatuaku angka sangkutan na selesuraku mohon disampaikan kepada kami sebagai ahli waris. Kenapa? Begitu mulianya itu membayar utang, Pak. Begitu pentingnya membayar utang. Bahaya ya itu makin rengi, Pak. Karena ini utang ini, Pak, menjadi budaya. Coba geremite kolaba kiwirina lalenge mega tu taruki koroma kada jangan biarkan BPKB Anda menganggur di rumah. Nah, Pak Guru kita makin Pak. Saya teringat orang tercerdas di Indonesia, Profesor B.J. Habibie almarhum. Mantan Presiden Indonesia, bahkan di Jerman, Pak, dinobatkan orang tercerdas di dunia. Dunia ini, Pak, salah satu orang tercerdas di dunia. Profesor B.J. Habibie. Apa kecerdasannya? Napalutu kapalae. Waktu na melok mate B.J. Habibie, detik-detik terakhir meninggalnya, dia terbaring di rumahnya, aga naseng beneng wading ipu tara watue, saya tidak mau jadi profesor. Saya tidak mau jadi orang pintar, tapi saya mau jadikan semua waktuku, ku jadikan tabungan menuju akhirat. Kenapa? Karena ternyata depale gaga guna-gunana warang parangi bolaku liwat lupona, tapi saya hanya bisa mendengar jam dinding yang berputar di dinding. Egana otoku dena pale na wading upake he. Anakku macam mana nasa tawe kemana keluar negeri dena pale na wading pake guna he. Orang cerdas di dunia, Pak, mengatakan begini. Orang hebat, saking hebatnya yaitu Habibie, napalutu kapalae, napalutu besi. Tapi ang kamu pa kalah hebat Habibie ko Indonesia. Aga yaro, cale. Yaitu cale etan niak kapala napalutu namo bola galu daru napalutu manato. Betul tidak? Tapi wasang ijago cale ijago pirayay Pak namo cale na palutu to nalabawa doy na din natodoy. Masya Allah. Ini jamaah dirahmati Allah. Kurangi utang piutang. Segera lunasi utang yang kau kain reta usahakan itawajai. Nasabah seri-ari witer rumah kundrai mega indra na tulina tunda-tunda nasa kajolok badak melok wali yang kajolok waju persatuan melok wali indra na din nawajai. Makanya Nabi mengajarkan doa. Aja nang kata lupi baca ya roh. Fi kullil amsah. Tungka-tungka arawing. Aga ya roh. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajsi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl.
wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yan ay parelo doan na bebas utang Pak. Angka sidi sahabat na nabita tulimon rotuda kumasigi magay megalat da ipanagi da loka di bulana. Ya, makutane ko nabita ya Rasulullah Pak guru ka parelo doang bare lunas si indreku. Yan ay nampak guruan nabita Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Pangulunna lunas utang ye. Asal tabacamu ye lunas utata yang penting tawajai. Demo wajai ke carana lo lunas. Ini jamaah rahmat, tapi ini doanya ini. Doa lunas utang. Dena ganna 30 osona Pak selesai mana ngutangnya ini sahabat ini padahal dililit utang. Ya, itu doa diajarkan oleh Nabi bagaimana bebas dari utang. Nah, itu jamaah rahmat Allah. Kemudian terakhir, kunci bahagia, kunci keselamatan dunia dan akhirat, mengetuk pintu surga. Wa auladuhu abrara wa zaujatuhu salihah. Memiliki anak yang soleh, anak maturur yagamai. Kemudian yang kedua, memiliki istri, memiliki rumah tangga bahagia sakinah. Nareko ibola ini ya selama nih Pak. Nasabaya dua maka solalada. Deno le bahagia tahu angka anak mapan rasu-rasu. Dena isa maka da joka pega, masabu-sabu minajama, manomoro minajama, mahalo-halo minajama. Masesa to matuan na Pak. Dena bahagia tahu ya ku anak na deno le matu julaleng. Makanya doa diajarkan Nabi ya komeloki matu julaleng anak ta banyak-banyak bisi telinganya doa Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Di dalam kitab Al-Ashira Al-Muwajibatu li Mahabbatillah narampe andruguruta Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka danigi tahu Nabi ci daculin na anakna tungka asso dena kana sakai tungka asso parilo doanna Nabi Ibrahim Rabbi habli minas solihin. Maka dei pangulut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yatu ananae insyaallah dena salangi lino nareko dena pura napita dece to matuanna. Itu tabi si daculin anak Rabbi habli minas solihin. Yang kemudian wa zaujatuhu salih, memiliki istri yang baik. Yaitu para luto ya Pak. Sabak namo maga kasina burani ya kobenena dena tujulala dega ketenangan Pak. Bene liwapan no korona dega kebahagiaan. Namo maga kasina sampajana burani, namo maga kasina andrena burani, namo maga solina otona. Iya nalattu bolana timananna mi benena dega kanyamo ya tu Pak. Betul tidak? Biasa mana dinoko ko benena. Sabang katonga je makun reliwa panokoran. Tapi nulle ko deto gaga di. Ko wita ita manang ide gaga panokoran na ko Bu, agama mengajarkan bahagiakan suami. Bagaimana membahagiakan suami? Gampang. Terang di depan dapur, terampil di depan tamu, lancar di tempat tidur, bahagia mi suamita. Betul tidak Pak? Ye kota pun ini rotan luwe aman nih. Terang di depan dapur, terampil di depan tamu, lancar di tempat tidur. Upakuli piga. Tafala nih. Alhamdulillah. Bahagia nih lakai tak Pak. Bayangkan Nabi sendiri mengajarkan begitu mulianya menghargai suami Pak. Maka dia Nabi ta iza dakhaltal ghurfa narikotame lakai talalenna kamarai. Maka dia Nabi ta faruddu alai acueni idi makun rayet tama kamarai. Agar itu sidi tak balik. Tama ni kamarai lakai tak monromopi menonton pelene Indosiar. Latu tate 12 wani. Sisan na tama ki kamarai maka na nilakay ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makutanay maka na niga mate pa nasa mate nila marupa napa ko may tama. Sila daw ni pasa inaloni harap pa batuna napa ko may tama. Nauzubillahi min dzalik.
Kalau mau bahagia begitu, Pak. Bahagiakan suami. Biasa na ramping kita pandritata. Kewajiban na situngan na makun raya telu bawat tama ni suruga sisai kewajiban na mana burani. Mak dare kewajiban na burani, masapa doi kewajiban na burani, palau rumah kewajiban na mana burani, masasak, manasu, cuci pakaian, mak pel, mak bisa penne, na bisanya anak-anak kewajiban na mana burani. Tanya kewajiban na makun raya. Kewajiban na makun raya telu bawang, tama ni suruga, aga ya roh pertama, na jagangi sempaja 5 wattuna. Yang kedua, najagangi puasa Ramalanna. 3, naturusi lakaina ayyadakhuluna aljannah. Tamani suruga. Tiga pintu na suruga wa di mana na tamaki. Nyaman na di makun raya telu ba kewajibata. Sisai kewajiban na mana burane? Apalah iya robu? Tapalah ni bu? Ya, jadi kung letuki bolata tapadangi lakai tapa, maka dia ustase ko masigi kewajiban na makun raya telu bawang. Nomor sedi na jagai sampai 5 wattuna. Nomor 2 puasa Ramalanna. Nomor 3 na turusi lakai na tama ni garis suruga. Betul, tapi ko nasuro ki lakai ta masasak ki. Nasuro ki manasu ki. Nasabako deta turusi lakai ta madoraka ki. Jadi inilah jamaah dirahmati Allah yang saya ambil sebagai pengisi waktu. Nah, sahabat, saya masih punya jadwal nanti subuh di Masjid Raya Rapeng, insyaallah. Kemudian sholat tarwih kita ada yang ambil 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Nama mula ni wita mega ni tatong utuna pura kiri kana. Depa na tarawih si sele ni utuna tatong artinya cau ni tudang. Jadi ya di cau tona macarama. Jadi saya kira inilah yang saya ambil sebagai pengisi waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.